Aya pabengi po kaya katamungan. Si Cloud Tampo. Orasyo Emperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pangmapagmalasakit ay pami. Aminan mi ring kasalanan mi. At mapagkumbaba kami lalapit kaya ko. Bang manakit kapatawaran ng pangbiye. Lalapit kami kaya ka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya ka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami. At may kakamate na karindakala tao. Adwan mi ngeni kaya ka ing balikdan mo kaming mitmong lugod. At yatsyat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan. Alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo laring taong mitutukan maninton panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, bang mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring sablang lilingap karing misalunan, bang makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding saririra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboran miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi laretang mayawa no, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karelo, pagkalaman mo lang alang hanggang kapaynawan detang mayaw na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit a panahon, bang magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla, at bang makasawop kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang pauli ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayran na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na yung don ni Diyos. E mo sana pisauli nga klis mi keko, king kagulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Lukluk Tapo. Iyabe talaking kaya katang panalangin kaniting misa, ding kapasalamatan ay ayampang di. Reynaldo Makapagal, para king kayang kebayton, Mr. Reynaldo and Juliet Daag and family, Mr. and Mrs. Honorio Pineda and family, Jesus and Carmelita Duque and family, Renato and Rosalie Lapak and family, Rodelio and Rosemary Rasay and family, Jesus Jr. and Inifa Duque and family, Shirley Duque and family, Cheryl and Abby Angeline Apostol, Rodessa J. Paule and family. Manalangin tamo mo naman para king malagwang kapaldanan di Robert Josephson, Dr. Agnes Salvador, Shoni Pineda, Francisca Bungay. Makanyan mo naman yabe talaking panalangin tamo ding special intention di Jaime Gozun, para king successful operation. Para kaning kapatid taong mayang nabye, manalangin tamo para king alangagang kapayapan di Pacifico Gonzales, Javier Pineda. Talakad tapo.
King lagyo ning ipampo ning anak ang po ning Espiritu Santo, Amen. ingin manatili kaya kayo, At kaya kan timurin, sisiyantala rin kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat miyampang karing banal a misteryo. Ginui kaying sulu para karing sablang bansa, baniing mabilugayato, miligtas siya, ginu pakalulu, Ginoo pakalulu. Kristo kapamilatan mo, mipaligayan niya yung iba, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. ginu ikaing kay kaming santungan at talapaglualo, ginu pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana king biye alanganga, Amen. manalangin tamo. Oy paming mayupaya, tanggapan mi sana ingke kang kapatawaran at pakalulu, kabang pagmasusyan mi, ing pamaylasan at kamatayan, ning Ginoo ang mabibiyat magari kambemo, at ning Espiritu Santo, Dios manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Makirandam kayo kanako, ikong bansang Mario, ikong taong manok nangan king Marayo. Bayo ko pamibait, pinili na nako ning Ginoo, at tilduan maging kekayong talasuyo. Gewa na lang mataraman ting espada, ringka kong amano. King mismong gamat na, iningat na ako. Gewa na akong anting paslu. Matilusa at makasadyang mibugnos. Nga ako. Israel, ikaing kakong talasuyo. Uli mo puryanda ko ring tao. May kibat ko. Magobra ko, dapat meging alang kabaldugan. Gisan ko ing kakong sikanan, dapat ala kong arapat na anuman. Makanyan man, ing Ginoo kakuyang nga panaligan, ipagdepensa ng kakong daraptan, at dinana kong ablas king kakong gawan. Bayo ko pa magbait, tilduanan ako ning Ginoo, gewa na kong talasuyo na, banibalik ko la ring taong pinili na, banibalik ko la ring mikalat ng memalen ng Israel. Ing ginuyang kako babiyed ang alan, yaing panibataning kakong sikanan. Nga nakako ning Ginoo, kakong talasuyo, atin kung mas maragul na pag-aobra keka, emo ing ibalik mo ing dangalan ding mitagan ame malening Israel, nunegawan da ka namang sulu para karing sablang bansa, baning mabilugayato, miligtas siya. Ing amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. idalit ko ing pigkalubong kaligtasan. Dalit ko impig kalubmong kaligtasan. Ika o Ginoo, ing lalapitan kong salilungan. Emo sa paing tulod tugpa, kakuing kabigwan. Ulining makatuliran ka, kakong asahan ning saupan mo ko at iligtas. Dalangin ko, pakirandaman mo, sagipan mo ko. Idalit ko impig kalubmong kaligtasan. Maging anti ka sanang matibe sa lilungan para kanako. Netong akuta at kambilan ko kapilanman. Ikaing kakong salilungan at talaingat. O Diyos ko, iligtas mo ko, karingay maya patao, king gamat dinge makatuliran, at mabagsik ka tao, iligtas mo ko. Idalit ko impig kalubmong kaligtasan. Ika, o Ginoo, ing kakong kapanayan at asahan, manibat po kanitang anak ko,
King mabilog kong biye, kaya kako manalig, ika na yung niningat at minantabe kako, manibat pa kanitang mibayit ko. Idalit ko ang pigkalub mong kaligtasan. Ipasyag ko ing kekang kayapan, at aldo-aldo ibalita ko ing pigkalubong kaligtasan. Ang gyamang iti ekwaintindihan, manibat na inyang kayanakan ko. O Diyos, tiro mo kako, at ako naman ala kong tuknang mamalita, karing makapagmulala mong dapat. Idalit ko ang pigkalub mong kaligtasan. Nyoing kaya katamong ari, mamintuking kayang ipa, mineya king kayang pangapangako, anting metong amamong kordero. Ingin manatili kaya kayo, At kaya kan timurin, pamamasa king may pabalita, agpangkang sanuan. ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ito, may lingas nga siya pilubluban ni Jesus at nga ng migtapat. Ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, pagtaksilana ako ning metong kaya kayo. Mi paglalawe la ring alagad at erabalu nung ninoy nga manwana. Makahilig yang malapit kang Jesus ing pakamala ng dili ka ring alagad no. Sininyalaneng Simon Pedro at nga no, ikutang mo na mo kayo nung ninoy nga manwana. Inyalinapit siya kang Jesus at kitang no, ginuninoy nga manwan mo. Pekibat ng Jesus, isosoke ing tinape ating dinan ko kaniti iyapin ito. At inyang sinasosone ing tinape, inabot ne kang Judas, ing anak ng Simon Iscariote. Inyang atanggap na neng Judas ing tinape, linob ya kaya'y Satanas. Nga ng Jesus, daptan mo nang agad ing sukat mong daptan. Dapat alang makibalo, metong man karing kasulo na nung bakit sinabi na iti. Uling Judas, yaing talayingat karing salapira, ating minisip king pasalwaning Jesus king kailangan da para king piyesta o parina na lang limus ding pakakalulu. Inya nga pangalan ng Judas ing tinape agad ng meko, bengi na kanita. Nga ng Jesus, kalako ng Judas, ngeni mipaligayane ing anak ning tao, at king kapamilatano, mipaligayan niya ing Diyos. Nung king kapamilatano, mipaligayan niya ing Diyos naman paligayan ning agad ing anak ning tao. Anako, ditak ng panahon, inga kayabe yuko. Panintunin yuko, dapat sasabihan ko kay kayo ngeni, itang sinabi ko karing Hudyo, kayo makapunta, king puntalan ko. Nga nang kinutang Simon Pedro, ginuno kamunta. May kibat si Jesus, makatuki ngeni kanako, ketang puntalan ko, o neng kaibat, makatuki ka. Nga nang pasibayong kinutang Pedro, Ginoo ba't makatuki ke kangeni? Idame ko ing biye ko para ke ka. May kibat si Jesus, idame mo ing biye mo kanako?
ing katutuan sasabihan ko keko, alingad mo na kung mekatatlo bayu yatulaw ing tacho. Ing mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya pa ba yung ipo kaya kayungan? So kining kadwa ta mga aldo pamigunam, ngening Holy Week, pasibayo gamitan ke ing meto nga aksulat ng Pope Francis, ing title no, Gaudete et Exultate. Rejoice and be glad. Tumula ka at magsaya. At pepalwal natin yung March 19, piyesta ng San Jose, 2018. At yung 177 paragraph, 40 pages siya mo. Dini po sanang sishare ko kaya kayo nung buryong basan, Google yun lo. Nepo, akitsoreng text to the. At atin yung 5 chapters ing Gaudete et Exultate. Ing panagkat tungkol king die kabanalan, chapter 1, deng salungat king kabanalan, ekono po discuss, di atauling very technical lang bagya. Kay but in the light of the Master, in chapter 3, tungkol ya karem Beatitudes, nepo osning kasanting kita pero aluway ting discuss ko kaya kayo. In chapter 4, in signs of holiness in today's world, bukas ke explica kaya kayo. Ating katatahol yan, ng spiritual combat, vigilance and discernment, in chapter 5. Ing idake ko kaya kayo ngayon ni ing chapter 1 mo. At dake niya mo ning chapter 1. Epo. So, ing Gaudete et Exultate, makanini ang magumpisa keng number 1, rejoice and be glad. Jesus tells those persecuted and humiliated for His sake. Ewari ka rin beatitude po sasabihan na, mapalad kayo, ikayong panuligsan da at pagtaksilan da. Ipagkalibya kaya kayong kayarianan ng Diyos. The Lord asks everything of us and in return, offers us true life. Fairy nga kung Ginoo. Anyawara ning mabilog tamong pangataw at puso, pero di na nakatamo, pagkaluba nakatamong tunebye, happiness. At sasabihan ng Pope Francis, the Lord wants us to be saints and not to settle for a bland and mediocre existence. So ini po, ining kadwa tamong aldo, panagkatya, pan kanitay tamongan maging santo tamo. That is the point of holiness, maging santo tamo. E po, kakadwa, o ini ing purpose ng Pope Francis, keng pamanyulat na keng Gaudete et Exultate. My modest goal is to repropose the call to holiness. At yun po ini, manibat king ibat yung apong Ginoo sa nakatamo, maging banal, maging santo. Pero, in approach ng Pope Francis, practically for our own time, with its risks, challenges, and opportunities, pinili nakatamo ni nga pong Ginoo to be holy and blameless before Him. At niya pang banggitan kong po asangkan, o ba't buri nakatamong maging banal ni nga pong Ginoo. O iniing purpose na migunam tungkol king kabanalan, king kakatamong kasalukuyan na panahon, pero practical, practical aparalan. Para kayo, o ining buri ng sabihan ning kabanalan. At its core, holiness is experiencing in union with Christ
the mysteries of His life. It consists in uniting ourselves to the Lord's death and resurrection in a unique and personal way, constantly dying and rising anew with Him. O ining gagawan tamo keng Holy Week. E tamo mo gaganakan, metayeng Ginoo, mi papuy king krus, sinubli ang mebye. E tamo mo gagampanan king ritual, king misa. None nga ng Pope Francis, in union with Christ, aranasan tamo retang miyaya liwang ukdu na ning biyena. Bala mo yakong mangargang krus. Bala mo atyo ko ketang lalab na ning krus. Makisan metong ko kareng sugat na. Kareng paginakit na mo naman. Keng kayang loneliness. Likwan dereng kakalagura na. Pituya-tuyade. Makisan metong keng pangabait na. Makisan metong keng pangaragul na kaya beday Maria at Jose. Makisan metong ketang mintaya king madalumdum anyang ikut-kut de. At makisan metong king kayang pangasubling mebye at king pangayatsuna king banala Eucharistia o itay holiness. Makisan metong ko king bien ng Kristo. In short, ing kabanalan, maging kalupa na akong Kristo from beginning to end. From birth to new life. Itay kabanalan para kang Pope Francis. Keng chapter 1, babanggitan ng Pope Francis, detang santo, mga di tamot pasaw, detang santo manantabi kay katamo, detang santong mekanonize, pero detang santong meten, no? Pero kaluguran talo, baluta mo, maging piyalimbawanan labi, pero alano keti, kamaganak tala siguro, tatang talo, dusul dit agaga nakatalo, baluta mo, babatsyon dakatamo keti sulit. Oreta rin amanuan ng Pope Francis, the saints who encourage us. At yuno kaya beda ni ingapong gino, ring Santo Areni, Santo Tomas, San Ignacio ng Loyola, Francis Xavier, si John Bosco, San Guillermo, o kaya Santiago, San Pedro, kaya beda ni o rin mekanonize a santo. At nanong gagawan do? Pangadida katamo. Pialimbawanan lauling poprotektahan da katamo. Babatsyon da katamo. Denireng santo maging martyr, manibatan niyang first century o karetang Holy Innocents. Bingot lapa mo, pete na lala para king Gino. O renireng santo. Pero sabi ng Pope Francis, ita mo kan pwede tamong maging makanita. Pero, pwede tamo pa mo rin maging santo. Au sano reni deng saints next door. Detang saints next door. Detang middle class of holiness. Ingapong Ginoo, kapamilataning banal na Espiritu, pabanalan na katamo. Gagawa na katamong banal. Pagkalubne kay katamo yung grasya. Paulinanita, ingapong Ginoo, bala mo kakaulan na katamo, papunta kayo. Agata na katamong munta kayo. Pero mumuntaya naman kay katamo.
Anyapin ni Pope Francis nga na, I would like to contemplate the holiness present in the patience of God's people. In kapibabatan dareng talasal pantaya o iting buri kong pigunaman nanuyang klasing kabanalan ingat karela. Kalupa dareng pengari, aparagul anak, king mitmong lugod at kaul. Banal yang dapat ito. Banal yang biye ito. Deng taong lalaki at babae, magobra. Mga paralas na pa aliwang bansa. Pang kanito, biyayan dala mo rin karelang pamilya. Deng masakit. Deng matuwa. Nga ng Pope Francis, detang religious, may nakit na kayo pong madre. Po, detang madre ang matuwa, kaya pari lang matuwa. Maili lang maili, makatiman lang makatiman. Para kang Pope Francis, tanda nito ning kabanalan, ning holiness. O kaya, king kabanalan, mayayakit siya keng siping mong bali. Bakit? Makanano? Nga kakit may inspire ka. Mayayagyag kang gawang masalese. At king punto vista na ning kakasalpantayanan, gustong akakit may isiping mong bali, o isiping mo luklukan, bala mo sisingot me at yung apong ginu kayo. O iting holiness, o iting the middle class holiness para kang Pope Francis. O rene, dening next door, pwede tamang mag-qualify maging banal. So yung apong ginu, He calls us to holiness. Po, sabi ni, I would like to insist primarily on the call to holiness that the Lord addresses to each one of us. The call that He also addresses personally to you. Be perfect, be holy, for I am holy. Oy ning pekasangkan. O ba't agkatana katamo ning Papa at ning Diyos para maging banal. Banal ko, maging banal kayo naman. Uling ikayo, ing balayan ko. Ini mayanguya king Second Vatican Council, nga naning Second Vatican Council, strengthened by so many and such great means of salvation. Dakal na po rin means of salvation. Deng sacraments, ing banal na kasulatan, ing Santa Iglesia, ing kakatamong devotion, panalangin, dakal na rin means of salvation para ka rin talasal pantaya. Whatever their condition or state, they are called by the Lord, each in his or her own way. Nung ya lalaki ya, nung ya babae ya, nung matwa ya, anak ya, makwalta ya, kalulu ya, magobra ya, retired ne, each in his own way, aw sa nakatamo ng apong Ginoo. To that perfect holiness by which the Father Himself is perfect. Be holy, be perfect, as the Father is holy and perfect. Pwede kang maging perfect nung nukarin ka. Kakailangan kanandareng leon at maging martir. Po? Kakailangan maging atsyukeng kumbento o kaya monasteryo para maging banal. Nung nukarin ka, sana ka nga pong Ginong maging banal. At atin niyang digtagamit ang paragraph ni Pope Francis tungkol keng genius of women. Nga na, I would stress too that the genius of women is seen in feminine styles
of holiness, which are an essential means of reflecting God's holiness in this world. Nga na, indeed, in times when women tended to be most ignored and overlooked, at in times may akit lareng babay alang kwento, the Holy Spirit raised up saints whose attractiveness produced new spiritual vigor and important reforms in the church. So atin talagang panahon, king kasaysayan ng Santa Iglesia, mga latila ring babay. Pero ating linsut, ababay, megreforma king Santa Iglesia. Metong ni Bernadette, na po, kaluluyo. Pero kayaya pepakit ing Birhen Maria, abanggit talari Saint Catherine of Siena, Saint Teresa of Avila, Saint Teresa of Lisieux. Linsut la rin ang babay nga rin, kitang panahon, ang mga kailangan niya yung Santa Iglesiang maging witness, karening babaying mga lating rin. Pero kaya bela naman deng babay, susuporta, karen-karen lang pamilya, at babye, talapatutu, kareng niyayaliwang obra na ning lipunan. Po, ating babay makanyan. At a time, kayari-yari na ning dictatorship ng Marcos, may nga panako lang ang dengue katamong pera, maging kaluluyo ng Pilipinas, lintoy ang babae para manimuna kaya katamo. Cory Aquino. Po, tambalo. Pero ining sasabihan ng Pope Francis, king kasaysaya na mo ng Santa Iglesia. Genius of women. Po, to be holy, kakailangan maging obispo, pari, o kaya madre, o kaya mongha. Sabi ng Pope Francis, we are all called to be holy by living our lives with love and by bearing witness in everything we do, wherever we find ourselves. Yung burina mo pong sabihan nini, may haus taong maging banal, maski na ano kang klaseng tao. Kaya belo, di nga tsukeng sukulan. May ayawos na naman maging banal. Detang medyo, siguro sabihan tamong, kompleto pamisip. May ayawos na naman maging banal. Detang masagit o matwana o retired na. O ining amanwan ng Pope Francis. Madre ka, pari ka, be holy by living out your commitment with joy. Every word counts. Live out itang tengwanan mo. Katutwang malangi, no ne tutwa kang masaya, keng liban mong bukasyon. Are you married? Be holy by loving and caring for your husband or your wife as Christ loves the church. Kasimple na Pero masakit siya para kareng talasa ko. Lalo na po tang may papate na kayo. Then pengari ko ikit ko lang may papate. Kaya mo kanyan, ulam niya mo. O kaya din tang keng oras si tatang ko. Keng apunan. May pangulisak na la. May pamaronggala pa pala. Pero miyabel. I think that is part of loving your spouse. Pibatan meng luluguran. Are you or do you work for a living? Be holy
by laboring with integrity and skill in the service of your brothers and sisters. With integrity and skill. Itang skill, pag-aralan niya ite. Pero itang integridad, matest siya po tangalang manakit. Pagobra ka, honest ka. That is a sign of holiness. Are you a parent or a grandparent? Be holy by patiently teaching the little ones how to follow Jesus. See? Pwede kang maging banal o banal yang dapat gustong tuturwanan mo reng anak tungkol king apong Ginoo. At yung kang position of authority, rector ka, mayor ka, barangay captain ka, be holy by working for the common good and renouncing personal gain. Deni po, anya o ini nga manwana ning papa na aw sana katamo ning Ginoo in our own way kaya katamong peka sitwasyon. The holiness to which the Lord calls you will grow in small gestures. See, o ini po yung amanwan ng Pope Francis, practical ya talaga yung dalan towards holiness. Small gestures at minya pong alimbawa. Nga, no? Ating metong babae, mintaya para mag-shopping. Ikit na yung kumarin na. Ating kumarin, no? May gumpisayang may gindredos. Pero ining babae, sabi na Ali ko magindredos aliwang tao. Sabi ng Pope Francis, this is a step forward in holiness. Minuli yun yung babae. May itong kareng anak, no? Buriyan na yung pagsabihan imana. At buriyan na yung pipagkwentuan do, yung pangarap na nining anak na, maskin na magpagal na kay bat-ibat ng make shopping. Pero, likluka na yung anak na, pekiramdaman with patience and love. Itang sakripisyo nga ito brings holiness. Nga ng Pope Francis. Kay ba't na nito, bigagan na kayo. May ka-problema yun. Haga na kaning Birhen Maria, kinuha ning rosaryo na, may nga diya. That is another step to holiness. Kay ba't na nito nga, no? Mintaya ining babae nga ini, king dalan. At inyang ikit akalulu. May kipagkwento yam. Dininya niyang pansin ining kalulu. Ini man hinabutanan Dininya niyang pansin. Itang kalulu nga ito exists. Tao ya. That is one more step to holiness. Nga ng Pope Francis. See, practical ing maging banal. Mulat ka mo na ining gagawan mo. Nung Yesus, yang at yung bili na ngayon, nang gawa na. O iting gawan mo. Nung Yesus mag-sakripisyo yun, pwede ko naman mag-sakripisyo anting dapat kabanalan. Nung Yesus sinubliyang niya biye, pwede kong mamiye, bayong biye, bayong pag-asa, king sarili ko, at karing kapara kong tao. So in summary, holiness is a call to perfection in Christ, in union with Christ, in whatever condition or state we are in, each in his own way or her own way. Katataulian o ini sasabihan ng Pope Francis,
Nung ay ninay nga kasanayan mong gagawan, pwede kang maging banalken, manintun kang paralan, ban kanita, mag-level up ka po. Ban kanita, mika inspirasyon ka po, ang giyampang aldoldo, yan ang gagawan mo itang manos kampinggan. O kaya, maglinis kang kubeta. Aldoldo na mo, then gagawan tamo, pwede tamong improve. Or, nung tamo na improve, manintun tamong bayong sikanan, ining gagawan ko ini, mo para keng sarili ko, nune para kareng aliwa, at bilang tamamya kong puri at pasalamat kay ngapong Ginoo. See you tomorrow. Isunduke, dening signs of holiness in our world today. Ito yung pangatlo tamong pamigunam. Pareho yung iba't budaman keng Gaudete et Exultate itang chapter 4 na. Makuya dyan mo ito pero lima lamong signs of holiness. So ipanalangin tayo po kaniting misa. Ing balang metong kay katamo, panikwanan ng mag-step forward, small steps, small gestures, maging banal. Ning misa sa kabtamo, mulay tamo kay nga pong Ginoo, dinan mo ko pang sikanan. Simple yan. May nabo po, dinan mo kong sikanan, magbalik ko. Karetang small positive steps towards holiness. Talaga tamang ngeni at idawon tala rin kaya katamong panalangin. Kareting aldo, anong nui Kristo, minalangin niya at menigapuk kang ibana, ing kalungkutan ing kayang pamaylasa, manalangin tamo kang bening kababan at lungkot para ka rin kaya katang kasalanan. Nga tamong mga di, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ulitan tayo. Ginoo, pakiramdaman mo ang panalangin mi. Para kay Santa Iglesia, ingkakasal ng babaeng Kristo, ban padalisaya ning kayang daya, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ang panalangin mi. Para king yato, anong nuta mabibye, ban ing Diyos, pagkaluba na katang, kalusugan at kapayapan, kapamilatan ning daya ng Kristo, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ang panalangin mi. Para karing masakit at magkasakit, ban ing Diyos, dinanong si kanan alub at tetagan, makirakiking kasakitan ng Kristo, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ang panalangin mi. Para karing maniwala at maniwala, para karing hanggang kapatad tamo king mabilog ayato, ban ing pamaylasan at kamatayan ning ginutang Hesu Kristo, patnubayan na katamo papunta king ligaya ning sarili tang pamanyubling miye, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ang panalangin mi. Tanggapan na sana ning Ginoo ing kapasalamatan ding sablang pemisa, iyulinaw sana king kayarian ng maligaya ding kapatad tamong mayangon na biye, bang may painawa no king kapayapan, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ang panalangin mi. Ipa, lumapit ka sa king kekang balayan at pakiramdaman mo ing panalangin mi, malyaring dakal ke pamangailangan mi balong ipasyag, dapat balo mula at ipanigapumi ing saupan mo kami, kapamilataning pamaylasan na at kamatayan na Kristo ng anak mo, at ginumi manggaman kingalanganga. Amen.
Manalangin kay kapatad, baning kay kayot ko na akong daon matanggap yara paning Diyos, ipamayupayang tutu. Tanggapan sana ning ginuiting daon karinggamat mo. Kingi kapuri po ni kaligayan ng lagyuna. Kingi kasaplala tamo at mabilog ng banal na kapulungan. Oy paming miglalang, balikdan mo lang mitmong pakalulu, reting kaya kaming ayin. Ikesa ng makirake karing banal mong kalam, tanggapan mi ing biye ipangakura. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi, Amen. ing ginumanatili kaya kayo, At kaya kaan timurin, yat na yoring pusoyo, makatas na lang aking Ginoo. pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo, iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o ipa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Mayayaninag na kaya kami ing kayang pamaylasa at mga subling mebye, mararaig na ing dewakan kapamilatan ing kayang katapatan, at magaganap na ing pamigagan naka king pangayanib mi, king metoyatong kayang kinabos. Kapamilatan ng Kristo, ring anghel karin banwa, yayampang da ing karelang panalangin ning pamanyamba, kabang alang kupas magsaya arapan mo, makiyanib sana ing siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapurian at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pamanalan mo sa areting ayin, king Espiritu mo, para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwana ing tinapi at pepasalamat siya keko, piraso ne at binyene ka rin kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiyin ka na akong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan, kinuwaning kalis, pasabay ang pepasalamat keko, at binyining kalis kaning kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti, itiyin kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, amibubo para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan, i Kristo meteya, i Kristo sinubliang mebye, i Kristo datang yang pasibayo, king kawakasan ning panahon. Inyangin ning gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, daraon mi kay kaiting tinapya ning biye at ing kalis ning kaligtasan.
Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapakumpamaming pagamwa mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban biganap yaking lugod, kamben ng Francisco ake kaming papo, at Florentino ake kaming obispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye, at ding sablang mayangon abye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye langanggo, ban kayabe ng Marying Birhenin duning Dios, kayabe ring apostol, kayabe ng San Jose, ing kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagum ning banala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Amen. Ngini manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Itamongan, ipami, ayat subanwa, misamban niya yung lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, ipamintuan ning lum mo ketisuli pantibanwa, ingka kanan mi king aldo-aldo, ibiyem mo kaya kami king aldo ngeni, ampon ipatawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mga mo kaya paisaul king tukso, no na ikabus mo kami king marok. Amen. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, balugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatangan ng Yesu-Kristong kay kaming talapangabos. Uling kay kayong kayarian, natin kayo pa yan, ang ligaya, manggaman king alanganga. o ginuming Yesu-Kristo, as sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sa babalik dan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan mi ampon bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginumantami sa kapilanman kay kayo. At kaya kan timurin. Ipagita mo ngayon mi kakametong tamo king kapayapan. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, Pakaluluan mo kami. pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, ibigyan mo kaya kami kapayapan. Niyo ang kordero ng Diyos, niyo ang milalako king kasalanan ng yato, mapalad na rin mayayaos para makisulo king apuna na ng Ginoo. Ginoo, Eh kung matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning spiritual na pamakinabang, Jesus ko, sa salpantayanan ko, ingat ko, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, mahigit kang sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka, dapat pauli na ning penandit, era ka atanggap kang sakramento, umeka mo man spiritual kening puso ko. Kakaulanda ka bala mo wari at suka ka rin, at pakisan metong kayong lubusan ing sarili ko kaya ka. Emo pa intulot kapilan man, imikawani ko kaya ka. Amen.
Panalangin para king halalan. Manalangin tamo bangkin darat ang pambansa, ang panlokal na halalan. Intunay ang mag-ari, yaing kaburyaning Diyos, amamantabe ka rin sa blang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. Kaya pamamilit, pamamatakot, karahasan, ang pang terorismo. Kaya pamanloko, pamaglaram, ang pang pamagbaluktot, kaya katutuan. Kaya pamagsuhol, kasakiman, ang pang sabuatan, pamakapamirait. Kaya kaya lang malit, kaya pamaglinlang, ang pang makitid, apan lalawe. Kaya pamagbanta, pamanakot, ang pang pamanyiran, apamangamano. Abe-abe tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning konsensya mi, yaing gawan tunay tuntunan. Baning kayapan, din kaya kaldan, ing mangibabo aparasan. Bang indignidad ning tao, yaing palaging galangan. Banding maluka ang pang may na, ilaring migit miunang mitutukan. Baning pamanyese king kalikasan, aliya milako pansin. Baning pamisan metong yaing mamyedalan king daklat ning kapanayan, ang pang katimawan. Baning banalatakot king Diyos at lugod, kalupang tao, ing maging tuntunan dareng magnasang manungkulan king gobyerno. Manalangin tamo. Pastol ning kaladwami, ang talapagligtas ning meto sikluban. Ing politika, yaing pigkalub mo kaya kami. Meto nga panagkat, ban sumuyo ka ring sabla, ang dagol king kabanalan. Ang tabayanan mo ing politika king bansami, ang timo ing pamanantabe mo kaya kami. Manano na sanang ing pamanantabe mi king politika, para ka ring botante ang kandidato. Mamye parangal king malalagyo mo, at magkasao ban sumulong kami king kabanalan, manggaman king alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ning pakalulu, ing sakramento ning kaligtasan, ang ni mibabayo, king kaya kaming sikanan, pagdala na kesa ng dake, king kaya kang biye, manggaman king alanganga. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Siklod kayong pasibay. Panalangin king Birhening Lourdes, itamungan, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula ka ring maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka, king groto ka rin Lourdes, kaya tulameng gewang suging santuaryo, iba't ka rin ipayabot mula ding kaya kang kasaupan, at dakal na lang masakit at kinayap, karing-karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inyalalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalub ko kay adwanan, anting kapasalamatan karing sawok mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misal na eldo, makapakirake ko king kekang ligaya. Amen. Ipami at kabanwa mi sambanyay lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo. Mi pamintuan ng lub mo kaya suli pante banwa. Inka kanan mi king aldoldo, ibiyem mo kaya kami king aldongeni. Kaya kami rin sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi, kare mi kasala kaya kami. Mangay mo kaya paisaw kin tukso, nunay kapos mo kami kin sablang maro. Bapo Amen. Mariamit mo kaking grasya, ang ginong Diyos at kaya ka,
Nuan ka karing sablang babayat, nuan siya pa naman yung bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon yan po ang king oras ng kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na Espiritu. At timoy sa dyan ligay, ba't king kamumulan, manggaman king galanganga. Amen. Talakat kayo. Ingin naman natili kaya kayo. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mga payang tutuing ipating anak ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ni umekoking kapayapan. Salamat, King Diyos.